U poslednje vreme stalno se govori o akutnom koronarnom sindromu i dosta pažnje se posvećuje tome s razlogom, spašavaju se životi. Ali šta nakon akutnog koronarnog sindroma? Šta sa tim našim pacijentima koji uđu u stabilnu fazu? Nazivamo te pacijente onima sa stabilnom koronarnom bolešću, oni prelaze praktično u hroničnu fazu bolesti, ali ostaju naši pacijenti. Dolaze sa svojim tegobama, sa željom da im se popravi kvalitet života, da nemaju bolove u grudima i naravno na nama je i da im popravimo prognozu, da ne dozvolimo da oni pređu u kategoriju višeg rizika i da dožive novi koronarni događaj. Naš zadatak kod tih pacijenata je da smanjimo epizode bolova u grudima, da smanjimo epizode kada srčani mišić trpi, znači miokardne ishemije, i da ne dozvolimo da dožive novi koronarni događaj. To postižemo takozvanom sekundarnom prevencijom i ona je dobro poznata lekarima. Dešava se da i sa punom antianginalnom terapijom i dalje postoje bolovi u grudima, i dalje imaju pozitivne testove fizičkim opterećenjem, a da ne postoje značajna suženja na koronarnim arterijama. Kako pomoći tim pacijentima? Tako što moramo da spustimo svoju terapiju malo na ćelijski nivo. Ako smo dali beta blokator koji će usporiti srčanu frekvencu i smanjiti zahtev miokarda za kiseonikom i samim tim smanjiti tu razliku između potrebe i zahteva miokarda, mi smo na neki način hemodinamski pokrili terapijske pacijente. Ako smo dali antagonist kalcijuma, takođe, smanjili smo ujedno i tonus krvnog suda. Ako smo dali nitrat, krvni sud držimo otvorenim, doniramo azot monoksid. Međutim, potrebno je videti šta se dešava na nivou ćelije jednog pacijenta koji je koronarni bolesnik u hroničnoj fazi. Kod tog bolesnika u toku dana ne mora da dođe do bola u grudima, ne mora da dođe do vidljivih promena na EKG-u, ali može da dođe do promena u samoj ćeliji. Postoje lekovi koji preveniraju te promene ili pak sprečavaju da te promene pređu u ozbiljne probleme u smislu ozbiljnih štetnih posledica na sam srčani mišić. Ti lekovi se nazivaju metaboličkim lekovima ili takozvanim metaboličkim modulatorima. Imaju zadatak da štede kiseonik u samoj ćeliji, da formiraju na neki način put potrošnje kiseonika od strane glukoza, ne od strane slobodnih masnih kiselina, i da sprečavaju kasni ulazak natrijuma u ćeliju i na taj način da popravljaju dijastalnu funkciju srčanog mišića. Tu spadaju trimetazidin, ranolazin, nikorandil koji ima neke karakteristike i nitrata, pored ovog metaboličkog leka. U našoj zemlji uglavnom se koristi trimetazidin, ova dva druga leka još uvek nisu registrovana. U preporukama za stabilnu srčanu insuficijenciju spadaju u lekove druge linije zbog toga što nema velikih multicentričnih studija. U kom smislu druge linije? Tako što ih dodajemo na svu terapiju koja je predviđena kada je sekundarna prevencija koronarne bolesti u pitanju. Posebnu indikaciju za primjenu ovih lekova imaju oni pacijenti koji imaju i dalje bolove u grudima. Odnedavno ranolazina ima i na našem tržištu, tako da su naši pacijenti dobili mogućnost jednog kvalitetnijeg lečenja stabilne koronarne bolesti, pre svega u popravljanju performansi dijastalne funkcije leve komore. Ranolazin je lek koji sprečava ulazak natrijuma u kasnoj fazi ćelijskog ciklusa i na taj način popravlja relaksaciju leve komore koja je kod pacijenata sa koronarnom bolešću kompromitovana. To je jedan od razloga zbog čega ga treba dati, a drugo, ima svoje metaboličke efekte, tako da je kao i trimetazidin ima ulogu da se da ukoliko postoje simptomatologija kod ovih bolesnika, znači bol u grudima i dalje, i ako smo dali punu terapiju u sekundarnoj prevenciji, odnosno u lečenju stabilne koronarne bolesti. Trimetazidin je lek koji je u jednoj široj i dugotrajnoj upotrebi u našoj zemlji i čini mi se da naši lekari imaju dobro iskustvo sa upotrebom trimetazidina i znaju da on može dovesti do sindroma nemirnih nogu kod pacijenata i onda ga nažalost moramo isključiti. Ranolazin kao novi lek
potrebno je znati da može da produži QT interval, odnosno QTC interval, ali isto tako može da dovede do ulceracija u gastrointestinalnoj sluzokoži, te u tom smislu treba ispitivati pacijenta koji uzima ranolazin. Iako je trimetazidin duže, čini mi se, u upotrebi, ranolazin ima veći nivo preporuka zato što je rađen u većem broju studija i zato što je možda sasvim slučajno nađeno u studijama da on ima antiaritmijski efekat kod pacijenata sa stabilnom koronarnom bolešću za razliku od trimetazidina.